What's up mga kabady? Welcome back to my channel. So guys, palasin tayo ti agtreser ti mais. Tripulan kay kang kanada. So, bago pa lang lahat guys, please subscribe then hit the bell button para agad kayong ma-notify sa susunod na videos na gagawin ko, especially po sa buhay probinsya. Biyag dito Italo. So yan guys, samahan nyo ako mag-treser. Tara na. Come on. So, ayun kalabsat.
madama kayo pala kag tracer kakabsat. Then na-pair dyan sa Joy makina ti tracer. I-check lang. So, tayo kakabsat.
Yun nga kakabsat, nalpas kami nag-treasure ni mais guys. So, maganda naman yung panahon kasi hindi siya hindi naman siya sumikat. Makulimlim punada ti Ilocano. So, tagarot kakabsat, nalpasin. Kit agyaman met dagiti kakabduwa nga nag-treasure. Ayan. Thank you so much guys. Then, subscribe and hit the bell button na. Thank you so much.